23 июн ҳамасола дар саросари ҷаҳон рӯзи олимпӣ ҷашн гирифта мешавад. Ин рӯз ба хотири таъсиси ҳаракати олимпӣ пазирифта шуда, ҳадафи асосии он тарғиби варзиш, тарзи ҳаёти солим, сулҳу дӯстӣ ва ҳамбастагии мардум ба ҳисоб меравад. рӯзи олимпӣ рамзи он аст, ки варзиш метавонад марзҳоро аз байн бурда, инсониятро атрофи арзишҳои умумӣ муттаҳид созад. илова бар ин, рӯзи олимпӣ ҳамчун рӯзи умумии ҷаҳонӣ ба таъсиси ҳаракати олимпии муосир марбут буда, маҳз 23 июни соли 1894 дар ин рӯз ташаббуси эҳёи бозиҳои олимпӣ қабул гардидааст. аз ҳамон замон ин сана рамзи эҳёи варзиш дар рӯҳияи сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ ба шумор меравад. ин рӯз мардумро ба фаъолияти ҷисмонӣ, ҳаракати дӯстона ва эҳтироми арзишҳои инсонӣ ташвиқ мекунад. дар рӯзи ҳаракати олимпӣ дар кишварҳои гуногун марафон, давҳои оммавӣ, машқҳои пагоизӣ, вохӯриҳо бо варзишгарон ва барномаҳои тарбиявӣ баргузор мешаванд. дар тоҷикистон низ ҳамасола рӯзи олимпиро бо барномаҳои хос ва доир кардани ҳамоиши чорабинҳои мухталиф ҷашн мегиранд. дар боғи фарҳангию фароғатии шаршараи пойтахт бо иштироки доираи васеъи сокинону варзишгарон ва мураббиёну намояндагони варзиши мамлакат бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ ва рӯзи олимпӣ, машқҳои пагоирӯзӣ ва ҳамоиши тантанавӣ таҳти унвони субҳи олимпӣ дар партави ваҳдати миллӣ бо Дилшод Назаров роҳандозӣ гардид. дар чорабинии мазкур қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Дилшод Назаров ва намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, инчунин масъулини варзиши пойтахт ширкат намуданд. гуфта шуд, ки ваҳдати миллӣ арзиши олӣ ва пояи асосии давлатдорӣ ба шумор рафта, рамзи сулҳ, субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва якпорчагии ҷомеа ба ҳисоб меравад. он натиҷаи талошҳои бузурги халқи тоҷик ва корнамоиҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои барқарор намудани сулҳ ва таъмини зиндагии орому осоишта мебошад. ҳамзамон ҳозирин аз муҳимияти рӯзи олимпӣ ва иштироку натиҷаҳои варзишгарони тоҷик дар бозиҳои олимпӣ сухан гуфта, истиқболи ин рӯзро аз ҳама ҷиҳат муҳим донистанд. сараввал мехостам аз номи раҳбарияти кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии тоҷикистон тамоми варзишгарон ва мардуми шарифи ҷумҳурии тоҷикистонро бахшида ба таҷлили рӯзи олимпӣ табрик ва муборакбод намоям. тамоми кишварҳои дунё ин рӯзро ҷашн мегиранд ва мо аз истиқлолияти давлатӣ ифтихор мекунем. ифтихор аз он мекунем, ки имрӯз варзишгарони ҷумҳурии тоҷикистон парчами ҷумҳурии тоҷикистонро дар баландтарин қулаи варзиш, яъне бозиҳои олимпӣ муаррифӣ карданд ва қайд кардан зарур аст, ки имрӯз варзиш ва ҳаракати олимпӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар арсаи байналмилалӣ рушд кардааст. хотиррасон мекунам, бисёре аз давлатҳо ҳастанд, ки садсолаҳо истиқлолият доранд, садсолаҳо кумитаи миллии олимпӣ доранд, вале барои онҳо то ҳанӯз муяссар нагардид, ки медали бозиҳои олимпиро касб кунанд ва ман аз ин дастовардҳо ифтихор мекунам. бори дигар ба ҳамаи мардуми ҷумҳурии тоҷикистон ин рӯзро муборак мегӯям. 8, 9, 10, пеш, 5, 1, 2, 3, 1, пеш, 2, тафо, 1, 2, 1. пас аз қисмати расмӣ бо роҳбарии мураббиёни бо таҷриба машқи пагоирӯзӣ доир гардид. дар тӯли тақрибан 20 дақиқа иштирокчиён ҳаракатҳои гуногуни ҷисмонӣ ва машқҳои муфидро иҷро намуданд, ки ба гармшавии мушакҳо, беҳтар шудани гардиши худ ва боло бурдани рӯҳияи умумӣ мусоидат мекунад. машқҳо ба таври дастрас ва содда ташкил шуда, ҳам ҷавонон ва ҳам калонсолон бо нерӯи қавӣ дар он ширкат варзиданд. вақте ки мо субҳгоҳон ба варзиш машғул мешавем, бо як нерӯи тоза, бо як фикри тоза ба кор меравем ва ин ҳам барои ҳам фаъолияти кори мо ва ҳам барои бадани мо бисёр ҳам хуб аст. воқеан имрӯз дар фазои сулҳу субот, истиқлоли давлатӣ мо зисту зиндагонӣ карда истодаем. имрӯз бо
ташаббус ва ибтикороти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе боғу гулгаштҳо бунёд карда шудааст, ки ҳар як шаҳрванди шаҳри Душанбе метавонад ки ба варзиш машғул шавад ва имрӯз нафароне ки ба боғҳо имконияти рафтан надоранд метавонанд ки ҳатто 20 дақиқа дар муҳити хона ба машқи тамрини бадан субҳи барвақт машғул шаванд. Ин барои саломатиашон манфиати калон дорад. ҳамоҳангии таҷлили рӯзи олимпӣ бо ҷашни ваҳдати миллӣ аҳамияти хуса дорад, зеро ваҳдати рӯзи олимпӣ идеяи ҳамбастагӣ, сулҳу субот ва ҳамкории созандаро тақвият мебахшад. ин гуна чорабиниҳо махсусан барои ҷавонон муҳим буда, онҳоро ба фаъолияти ҷисмонӣ, рақобати солим ва зиндагии фаъол ташвиқ менамояд. маҳз пойдории сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ барои сокинони мамлакат имкониятҳои васеъро дар ҳама соҳаҳо ба миён овардааст. албатта ман як чизро гуфтанӣ ҳастам, ки ин хушбахтии мо варзишгарон ва мо масъулини соҳаи варзиш аст, ки дар кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон машқи пагоирӯзӣ расман ба қайд гирифта шуд ва мо аз ин баъд метавонем ки машқи пагоирӯзиро на танҳо дар як ҳафта як рӯз, дар як ҳафта ё ки ҳама рӯза ё як ҳафта дар 3 рӯз ҳатман мо бояд анҷом диҳем. ва як чизро мехоҳам қайд кунам, ки чихеле ки мо имрӯз машқи пагоирӯзро дар ин фазои озод, дар ин боди ҳавои бисёр тозаву оростак, дар ин боғи пур аз гули шукуфо мо баргузор кардем. албатта ки ин барои ҳар як иштирокчӣ як фоидаи хуби худашро дорад. чихеле ки ба ҳамагон маълум аст, мо метавонем ки на танҳо дар боғ гулгаштҳо, дар толорҳои варзишӣ мо метавонем ки дар тамоми дар муҳити хона мо метавонем ҳамин машқҳоро анҷом диҳем. албатта 20 дақиқа ин барои нигоҳ доштани рӯҳ ва ҷисми ҳар як инсон иқадар вақте нест ва ман аз тамоми бинандагон ва аз тамоми шаҳрвандон хоҳиш мекунам, ки барои солимии худ, барои нигоҳ доштани ҷисму рӯҳи худ ҳамеша солим доим ба варзиш машғул бошанд. 5 боло 1 2 3 4 ҳамасола дар саросари ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи олимпӣ бисёр дар як сатҳи баланди касбӣ бо баргузории чорабиниҳои оммавию варзишӣ баргузор карда мешавад ва имрӯз дар пойтахти азамон шаҳри Душанбе оғоз аз машқҳои пагоирӯзӣ ва дав дар боғи фарҳангию фароғати Ирам ва дигар чорабиниҳои варзишӣ дар тамоми муассисаҳои варзишӣ назди кумита баргузор карда мешавад ва бинед ки имрӯз ҳазорҳо наврасону ҷавонон ба ин чорабиниҳои рӯзи олимпӣ ҷалб карда мешавад ва мақсаду ҳадафи ин пеш аз ҳама муаррифӣ кардани рӯзи олимпӣ ва умуман дар маҷмӯъ солимии миллат маҳсуб меёбад, ки ин чорабиниҳо дар як сатҳи баланди касбӣ баргузор карда мешаванд. дар идомаи чорабинӣ як қатор мураббиёну роҳбарони мактабҳои варзишӣ ва нафарони саҳмгузор дар ҳаракати олимпӣ ва рушди варзиш дар кишвар сертификати Кумитаи байналмилалии олимпӣ ва Кумитаи олимпии кишвар тақдим карда шуд, ки ин раванд низ метавонад дар ҳарчи бештар ҳавасманд намудани мутахассисони соҳа заминаи мустаҳкам гузорад. чун ишора кардем, чорабинии мазкур бештар ба рӯзи олимпӣ равона гардида буд. месазад, ки дар ин миён аз иштироки натиҷаи варзишгарони тоҷик дар бозиҳои олимпӣ ёдовар шавем. соли 1992 ҳарчанд мо соҳиб парчам набудем, вале ба ҳайси як кишвари соҳиби истиқлол дар бозиҳои тобистонаи олимпии Барселона Андрей Абдувалиев нишони тиллоро ба даст овард, ки баъд аз як соли соҳибдавлатӣ ин нишондоди олӣ ба ҳисоб мерафт. бо дастгириву таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиши мамлакат ба сатҳи нав баромада
منتخب المپیک تاجیکستان شروع از سال 1996 با پرچم و سرود ملی در بازی‌های المپیک شرکت نموده در مقیاس جهان نام تاجیکستان عزیز را معرفی کردند. خوشبختانه تا امروز در بازی‌های المپیک ورزشکاران تاجیک 7 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آوردند که چنین نشان داد آبروی تاجیکستان را در جهان بالاتر برد. در بازی‌های المپیک پکین 2008 رسول боқиев از گشتین جودو و یوسف عبدالسلامов از گشتین طرز آزاد پرچم کشور را پرافشان کردند. با گذشت 4 سال دیگر در لندن گل دختر جسور تاجیک مشزن موفق میهن موزونه چوری و با عزم قوی و حس بلند وطنداری لیوای تاجیکان را پرافشان کرد. بازی‌های المپیک ریو د ژانیرو سال 2016 صحیفه نوی را در ورزش تاجیک ورق زد. گرزاندازی نامآور تاجیک دلشاد نظرов توانست از همه رقیبانش پیش گذشته پرچم کشور را در مقام اول بالا بردارد که چنین افتخارآوری هزارها نفران را به پا خیزاند. بازی‌های المپیک پاریژ 2024 یکی از خاطرماندترین برای ورزش تاجیک به حساب می‌رود، زیرا ورزشکاران ما توانستند صاحب 3 مدال برنجی شوند. افتخارآوری سامان محمدبеков در رشته گشتین جودو و قدم‌های استوار تیمور رحیمов 2 مرتبه پرچم کشور را پرافشان کردند و ضربه‌های هدفرست دولت بولتاєв بار دیگر این سرزمین اجدادی را به جهانیان معرفی کرد. همکنون استقبال روز المپیک برای ملت تاجیک جایگاهی مخصوص دارد. این نه تنها برای شرکت در بازی‌های المپیک و یا به دست آوردن مدال است، ورزش این برای تن صحتی و سلامتی جامعه است. کمیته ملی المپیک جمهوری تاجیکستان طبق نقشه چهاره‌بینی‌های خود از ماه مارس تا آخر ماه ایون سلسله چهاره‌بینی‌های ورزشی را به خاطر تن صحتی، سالمگردانی و دعوت مردم به صلح، وحدت و یکدیگر فهمی برگزار می‌کند. امروز ما از ورزشی یعنی که روش تربیت ما از عمومیت ورزش بسیار نفر را به ورزش کسبی جلب کرده ایستاده ایم و این به آن شهادت میدهد که امروز ورزش نیز توجه به واسطه رهبریت عالی کشور به ورزش بسیار هم زیاد میباشد و ما علاقه پیخست شدیم که تمام ورزشکاری که در عرصه بین المللی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را پرافشان مینامد، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، از جانب شخصان سخاوت پیشه، این چون از جانب وکالت وکالتدار با توفیق و با مکافات پولی قدرشناسی کرده میشوند و چنین اقدام برای باز هم جلب نمودن تمام ورزشکاران کسبی و این چنین برای طرز حیات سالم، برای عمومی گردانی ورزش بسیار هم مفید می باشد. در دایره همایش مذکور همزمان در باغ ایرم پایتخت دوی دوستی برگزار گردید که در این چهاره‌بینی سالمگردانی نیز نورسان جوانان، بانوان و نمایندگان ورزش مملکت فعالانه شرکت ورزیده در مسافه معین به دویدن شروع کردند. بسا جای فرهمندی است که امروزها استقبال جشن و عیدها و صحنه‌های مهم با برگزاری چهاره‌بینی‌های سالمگردانی گذرانده می‌شود که این روند به بنیاد جامعه سالم نقش مهم می‌بازد. باید قید نمایم که امروز دستگیری های پیش از همه پیشوای معظم ملت حکومت مملکت امروز نسبت بانوان است که ببینید که در تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت همون مخصوصا در سمت ورزش کار و فعالیت کرده ایستادند و نه تنها کار و فعالیت کرده ایستادند بلکه امروز پرچم ملت را نیز در سمت ورزش بلند برداشته ایستادند و شماره بانوان نیز در سمت ورزش امروز زیاد گردیده ایستاده است که این افتخار کل بانوان
تاجیک است و ما و شما میدونیم که البته ورزش چی است؟ ورزش سالمی است، ورزش دوستی است، ورزش برادری است و در این وحدت ملی که خودش صلح است، ثبات است، پایداری است و تنجی و امانی وطن عزیزمون است. امید و باوری میبندیم که مادران مهربان، بانوان ارجمند همیشه فرزندان را در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی تربیت می نمایند و یک جامعه سالم را هدیه می کنند. چون که میگویند جامعه سالم از نسل سالم وابستگی کلان دارد و بانوان ما که تربیتگری فرزندان سالم هستند و اشتراک آنها نیز در چنین چاره‌بینی ها یک نقش کلیدی می‌بازد و امید و باوری می‌بندیم که تمام بانوان تاجیک امروز فرزندان را در روحیه سازندگی و بنیادکاری و وطن دوستی و وطن پرستی و برای پیشرفت جامعه، برای سالمی جامعه تربیت می‌نمایند. тавре медонем давидан ва роҳгардӣ оғози ҳама тамринҳо ва ҳаракатҳои ҷисмонӣ ба ҳисоб рафта мушакҳои баданро пурқувват мекунад. интихоби боғҳои фарҳангии фароғатӣ ки бисёр ҳавои фурам ва муҳити тоза дорад барои иштироккунандагони дав хеле мусоид аст. ин дави рамзӣ намояндагони синни соли гуногун касбу кори мухталиф ва масъулини варзишро гирди ҳам овард. ҳузури хурду бузург дар як саф бо чеҳраҳои намоён ва варзишгарони муваффақ бозгӯи он буд ки варзиш метавонад ҳамаи табақаи ҷомеаро муттаҳид созад. мо дар намуди ушумаш мекунем. имрӯз ба ин дав омада барои саломатии худамон давидем ва ҷои аввалро гирифта хеле хурсанд шудем. мо мехоҳем ҳамин хели давҳо бисёр шавад ва омада барои саломатии худамон иштирок кунем ва давем бо ҷои аввалро гирифта хеле хурсандем. дар маҷмӯъ истиқболи рӯзи олимпӣ дар кишвар боз як қадами муҳим дар роҳи рушди варзиш, тақвият ёфтани ҳаракати олимпӣ ва таҳкими солимии ҷомеа нақши муҳим мебозад.